دم باش وره لعفرینه و داویه ده نوا 4 روزان ده 3 کرد هاتن کشتن لوی در روشا داوی چیه سدما و یکی چیه؟ ایوار باش بو همو کسی ما تماشا دکن روشن هریمن داگرکری هرو گلکی زحمتی و خرابی لی هاتشیر بن اب بيكرن المافي مروبان دشي ولاتي وتكرن اب بيكرن جم دبينن يعني جوي بردوامية حفصلة حتى نهار كيف صالح اشتان نسكنيا قالك تشتين دقوما يعني تشتي برا قالك كي خمدين دكي دما يعني دسير وجاندا ام دبينن سي ولاتي جيانا خد اصلا آتو كشتن يعني دو يك نوت ناسكرين جبو كي كشتيه ادو ديان دبيجن انه بري برسكريكي وان مالبتي هنا اسسيان جبو يعني ديم برا يعني اف روشا هرو بشتي داگر كرنه به هريمه تدبينه روش خراب دبي جبر بيشي قال لك برسكريك تشي دبن ارتامه سويتش بر دبن و جزاج تنن هف فوضای تشي دبي جزاج جنينن هف جي دبي سدمك اف كشتن وقرتن قال لك زيده ببي واجي هاني زمان اف ولاتي وطن قرتن جوانن تلعران يجي يعني جبي سويتش جدن قرتن تاني بحاجاتهم قلتن ام لكي حلبي دقارن ام باشي وباردن شرا وطن قرتن يعني هرو جدو إبادة حتى إلو بشتي نفروجه بري بشتي وطن باردن أبجي سدمين بيتشنا يعني بردوامية بي خلقي كرد تمانكي قالكي بازند دي خلقي رسن الودا برنا لتلعراني لتلحاصلي لعفريني الجرسبي سريكانية قندي كردا الهريم الشعبا باكوري حلبين يقريدوي نبتوي عزازي نبتوي بابي يعني مالو ملكي وين بدها صار زيادة دسوادانه خلقي وين كشبر بينكو بقرنجي وارخو رينودن كس بقرن اي عفريني جي ام دبيني قالكي سوجن شر سوجن دجي مرباطي قالكي بلند بينا هرو ابتشتي ام دبينن يعني ناس ادمني بتشكن ام بيجن والله برسكريتي مالباتي يك يكي دكتجي مثلا جي ماستر ابتشتي ديك تشكرن بلان كرين بداريدا يعني نا بربانيو كاسي سجدار دكن او نا بربانيو كاسي قاتل دكن لي ابتش يعني هرو ام جاب دي سيك بكن دمو عفرين باري داغركاريه و بشتي داغركاريه اقا سويتش ناتش دبن روجرات دبن افجي سدام خو يعني اشكرنا كاسي دو داري با تكلين خو بكاسي دو داري تشدكن يا كاسي سجدار وان قزاج دكن كلاك خو بخوزن يعني ارامي تنا بالعفرينه ببيكر زيدا ببن روش عفري قالك خراب به جبو كاس بلغاري بعفرينه او روش عفرين نفكرجي وهري مدنجي زوت بري كسبنا وقاري هري الشهبه ولا هري ما ام بيجن تلعران ودار يعني كاس وره هند وره درافن اف سدام بيشتي تمامي دكن هب هري من كردي رو جخلتي وي غربكن ابشي ارمان جات دولت تركيا جبو قواتنا ديموغرافي لسر بي هري بارتي باش جبو چارەسەریya vê rewşê tu aliyekî peywendîdar çi hikûmeta vegwêz a Sûrî bi çi rêveberiya xweser bi di vê derbarê de yan jî welatên girêde ê neteweyên yekbûyî bixwe be tiştekî nabêjin vê ev rewş bi çi awayî çareser bibe يعني تشتم دبينن يعني هرو قال لك خلق قريداي روشا هريم داغر كري طيبات هريما عفرين يعني وقع شالك بان وقع رخصتن صادين دولتي وقع راپور شيكرن ليه مخابن يعني كان لسر عرضه چه پیدا کرن او چه کرن تش نکرن يعني بلگه کرنه وان راست بس که حتی چه وقتی دستک ندن به گروپ چکدار او چه وقتی حکمت دمکی کنه به هیز الهبری و گروپ چکدار بسکنن سوج بسکنن يعني تش ني يعني هذا بدبينن يعني ارت دم تيكر دبيجن بحث ما في مروبان او بكني عفرين دبيجن يعني قلت لنا خافتني
والانه ت انجام جنینه جبرگو يعني برچا به خب ببین راستی جی ها قروم خبر کشتن در ببین يعني تشتي بعدي وفرقات بينن يعني هرو كمبدأ ما ام دجي شر ام دجي بمبيكرنانا کسی سوژدار کی به ام دجی وینه چوا دهونی اولاتیه گنده انقله آت کشتن به دست یکی عفرینش گنده سناره ده بیستو کمتری 24 ساعتا قاتل وان گاد گرتن و به کمیران قانین بشو باندانا لی ای گنده اوه برجع عبدالو ای تکفرزیته بریوه یعنی هم کسنا چرا قاتل وان حتی نهان ناتو ناسکرین کینه او بریوه دا بس بدهان ولاتی مهات کشتن او دزین طلاق کردن ها کسک ناتی کردن هر جی پیانه که دولت ترکیه تقاضیج نبا کردا خو خبردن هف پرسکره که وان بکار بینن لهبر هف بسکنینن لهف خینن باشه ببیجن کرد بخل هف دخن اف سوچه بینن نه عربین هوا دکرن او نه گروپ چکدار دکرن اف کردا دکرن يعني دكتور بحقيب نوع ما ذكرن انه ام جروب تشكدار باش دكن يعني هرجي بلان كي قال كي خطر ام جي ولاتي خرد بيجن جبت شتي فجرن طول يعني حتى كيني وحق دي و تشتي وهنا يعني ارو مكن دستك جبنت ما ملا نبيجن كرد خب خلا هفد خن تشتي وهرو كريه تشكي نباش بي يعني ام كرد فينو عبد رجينن جبوت شام دكن يعني وچند کسی عفنی دا حتی نها و کنین هم بری و گروپ چکدار تشت بکرانا امراض شو تقدیر دکن امزانن زحمتیه لچرا هی لبر هب بیدو شیر و لهب دخینن هب دکوشن یعنی هب تشتی نباشن هرو عفرین این خلق عفرین ام دشتی حاجتی هبن ام لکلکی هبن ام ندجی هبن ام نهب دبکوشن مال و ملکی خو ام هب بارزن تشتی واتی خواستن بستان و زیتون و گرک بین لکلک هب وانا صد بر و دوست بره و دزی طالانا چه نبو وانا امرو مخابن لسری هب کم دبن ام لهب دخن ام دستک دد دشمنه خو رو راگاندن آوان دبیجه ما کانی دو 5 ساعتا دا قاتل و کوجاره در خستا ما چرا کوجاره در راقینن ام بارش دبیجن بس خلقی مخوب بینن و پیلان دوا آشکرانه و این خلق ولاتی پید خوب بینن لخلق ما عفرین جواب مستر وجود چه تزانه ام هیوی دکن داوی یا به خویوجه به نام هفدا و موسیقی ما عفرین جی کنه به دستک بدن لهمبر به پرسکری که نام ودا چه دبین چراسن باش چالکوان مافیا مروان ابراهیم شیخ و ام سپاسیا ود کنج بو آگاهین و شروعین و باش